أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم دمتم بخير وعافية. تقبل الله منا الطاعات، وخاصة ما كان في الأشهر الأوائل من هذا الشهر المبارك. هراي مصيبة جلبة الدباء إذا يت الله سبحانه وتعالى إذن جولا إن لا محمد صلى الله عليه وسلم. haray musidɗo mon Ahmad BAH miɗo arta e moɗon fi ɓangingol ɗo yoga e toɓɓe ko yowodiri e ɗe balɗe 10 ɗe wonnen ɗoɗe. haray ɗon andi sikke wala karamokoɓe meɗen e nokkel ɗin fo, que ce soit ka réseaux sociaux ma ka hutubaji, ɓe waɗani yewtereji buy ko yowodiri e o 10 arano ka donkin ɗo. haray hiɗen weltanoɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi. joni noon ko adi kon bi 10 donkin fuɗɗi heɓi hande balɗe 4, haray ko lutti ko balɗe 6. haray musidɗo julɗo tedduɗo, mi wonɗo yewde ɗo on e an wonɗo e heɗade on. haray mi faala yeƴƴintinde haqqille meɗen mo kala e men e nder ko wi'a ko yo waɗe e nder ɗe balɗe 10 ɗo, ko honɗum noon e honɗum wawɗen waɗude. haray ko en daru, si tawi en heɓi ko waɗa fa biha wa ni'ma, weltanen Allah, toroɗen mo yo jaɓu. si tawi en heɓali hay hunde ko waɗa, haray geren kisan lawaki lannali kadi. haray iɗon andi karmo koɓen ɓe andintini en sikke wala makunde laɗo sallah sallam fi ɗeɗo balɗe 10 wondema hay nokku e zaman on neɗɗo gollata golle tawa hiɗe yiɗa ka Allah ɓuri ko golla e ɗeɗo balɗe 10. golle fof ko golla e ɗeɗo balɗe 10 ɓuri mawnude ka Allah subhanahu wa ta'ala. sabu noon ɗeɗo balɗe 10 piiji bus hino hawtite e majje, que ce soit ko hajjul akbar on, arafa, yawmun nahar, ñande yeyte mina, wa kadhalika ñande arafa, piiji bus hino hawtiti e ɗeɗo balɗe. ko ɗe kadi Allah subhanahu wa ta'ala wondiri ka wiɗo wal fajir wa layalin ashar. Ibn Abbas ɓe maki haray ko ɗeɗo balɗe woni ko Allah subhanahu wa ta'ala wondiri ɗon. joni noon haray nde tawno en andi o période ɗo ko période mo tawata baraji ko heɓoto ɗo kon ko particulier, yiida yaada e ko lutti kon fof e aduna o. eɗen andi noon sumaye kadi sikke wala baraji mawɗino e mum, kono ɗi heɓotoɗi e ɗeɗo balɗe 10 ɗin ɗon karamo koɓen no fotti ko ɗi hertiɗi, ko ɗi MP spécial. donc haray ɗum ɗon karamo koɓe yeeti ken hiɗen hani andugol koko duwaɗen wattango lila. joni noon haray ñawoje ɗen faala ɓanginde ɗen e muɗum ko honɗum. haray landal aranal ngal est ce que hino sella ka goɗɗo wona e leydi o naɓa layya makko on hirsoye e leydi goo? jabawol ngol ko naam, hino sella, ma annal afdal ko ɓuri kon nonnu si wawi no hara kanko tigi hirsika o wonɗon. kono si tawi o ndaari maslaha goo wono iwɗo ka leydi, enen ka iwɗen ton, eɗen andi ton haray yimɓe ɓen no besonni tew ɓuri ka leyɗe porto. haray hiɗen wawi yamirgol goɗɗo yo hirsan en ton e inde meɗen, sikke wo ala ɗum noon kadi hayno mari baraji molanaɗi. haray famen on masala ɗon. masala ɗimmon sonnajo kanko o modi makko o hiɓe gollude, hiɓe mari reveni, est ce que mo kala e maɓɓe hino waɗɗi ɗum waɗugol layya. haray ɗon kadi lasli on jongalle on ko on ɓura pointede du'a, ko on sappa gorko on. kono si sonnajo on kadi heɓi feere o waɗi, sikke wo ala, haray koko jaɓete ka Allah koko moƴƴi, haray ko moƴƴere kadi woni ko ɓeydita e hoore moƴƴere. joni noon si Allah nene e baba e fayɓɓen ɓe fof hiɓe nokku ngotu e saare wotere, kono noon ɓe hoɗa nokku ngotu.
mo kala ko indépendant mana ɓiɗɗo janon jombi hino hoɗo e feere babajo on hino hoɗi feere kañum e nenejo on famille on hino senditi haray hino hanani goto kala e maɓɓe ɗon ka o hirsa layya makko on haray e inde makko particulier e ɓeygure makko ɓe wondi ɓe haray ko ɗo woni ko karamo koɓen ɓuri yarude e muɗum kon haray ko watti ɗon est ce que o layya woɓɓe kadi landike ko farilla ni ka ko sunna haray e nder karamo koɓe meɗen men cheikh al islam ibnu taymiyata rahimahullahu taala kamɓe ɓe maki haray koko waɗɗi haray noon ko kamɓe tun jumhur on mana mojobere karamo koɓe ɓurɓe ɗuɗude luttuɓe ɓen kamɓe ɓe inni o ko sunna tentinaɗo haray ko manito ɗum haray enen kadi en yara e gollawol ɗon ko sunna fi honɗum par ce que ko ɗon ɓuri hayfude saabu sen yeehi ko farilla haray kala jaka mo waɗali o heeɓi bakkatu nam haray on tigi heɓa e bakkatu joni noon jogitagol ka sunna ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude fa huwa awla haray hirsugol layya on ko sunna ɗon haray ko honde say woni ko layya on duwa fuɗɗede hirsugol haray ko ñande julde si tawi iidi on juulama ko ɗon woni ko fuɗɗoto ko honde say duwa hattude ko ñande 13 e donki mana ayyamu tasriqi salasa kade lanni ɗon balɗe 3 habbirteɗe ɗen ɓawa waɓutu kala kade lannoyta ɗon ko nden ñande hatti lannugol hirsugol ngol mi andintina no wondude e yeddotiral karamo koɓɓe don hara yonti gerudal bimbi julde o hirsa kisan hara o neɓinali ha ɓuri kon ko hirsugol ñande julde ma bimbi julde haray si ɗum feƴƴi ko honnon e dammi ɗi woni ko hirsete mandi to ɗen ko hirsete ko baali ma mbeewa ma ngeloba ma nagge donc haray si tawi ko ngeloba hino yona fi yimɓe jeɗɗo ɓe kafa ɓe sooda ɓe hirsa ngeloba si tawi kadi ko nagge hino yona kadi fi yimɓe jeɗɗo ɓe kafa ɓe hirsa ɗum nonde don amma dammol kol ko fi aaden goto joni noon haray ɗin kadi dammi hirseteɗi ina yayanutun e baali hirsa ma ngeloba hirsa ma ɗuma hino mari qualité hino wodi toon façon no ɗi dowa wawde haray ɓanginen ɗum nonde ngeloba haray ko ma tawa mba timmini duuɓi 5 ans simba wawe hirsede fi layya nagge ko ma tawa nge timmini duuɓi 2 ans singe wawe hirsede fi layya donc mbeewa ko ma tawa mba timmini hitande simba wawe waɗede layya baali ɗin ko ma tawa baali ngi heɓi 6 mois ara mantude ɗum ɗo ma baali ngi heɓa 6 mois si wawen hirsude ngi fi layya joni noon haray kadi hino ɗaɓɓira en watta yila ton ka qualité dammi ɗin arayno e hadis mo barra filli o inni wondema haray nela sallah sallam ɓe maki wondema dammol kol koyo taw hara kol ala e laƴude laƴere feeñude hara na boyo gehol tawi kol yawde kol buwatude si kol laƴay tun haray ɗum ɗon kol ɗo yonata fi layya ɗimmum ɗum taw kol hara gite mum ɗen hiɗe boni ɗokkol hara gite ɗen ɗe feewa mo hara hiɗe boni kol ɗon kadi kol yonata layya tati on dammol nawnukol si tabiti tun ngil ɗo hingi nawni hara ngil ɗon ngi yonata fi ko waɗe layya nayi on horikol ha feƴƴiti tawa yiɗo kol wowi kun dammum ɗo no hori kun ɗon kadi hirsatake layya mani to ɗen laƴohol e bona yiterehol e horikol e nawnukol hara nawna nden no feeñi laƴere nden siko léger na probléme lelayagal ngal kasi ko gokkunni hara andota ko fayda ɗum ɗon fo na probléme kono si tawi tun no feeñi haray kol ɗon kol waɗetake layya donc haray joni noon sen gayni ɗi layyaji kon watten tewon ko ɗon wonɗen darnude haray tewon nela sallah sallam ɓe maki
haray kulu ñaame waddakhiru mare wa atimu ñammine e hadis go mo fillani en ɗum salamata bunul akwa nela sala sallam ɓe maki ɗon wata saddagu nafke donc en andi haray sen hendike tew layya on koyen okkor yimɓe ɓe koyen ñaamu koyen waɗu kadi sadaka ina wawi kadi marde oya parti maren seeɗa ñaamen ɗuma waɗen sadaka ɗon haray ko ɗum ɗo haray koyen andu Allah subhanahu wa ta'ala wi radio ɗum ɗo waɗe fi wonde haray kanko emo beson ni ton hay hunde sina ko tata kon en ɓattorimo sabu hibbugol an ɗon jiiƴan sabu jomirawo o wi lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum hewtata Allah tebbeli dammiɗi wana ƴiƴan ɗan ko hewtata mo ko kulol Allah ko hulɗon kon fewndo hirsoton dammiɗi ɗon haray inchallah ko ɗum ɗo mi marno andin tingol e o sa'i ɗo haray yandi sabi Allah tawi weddi to lawaki hay hunde horugol ngol kadi siɗa faala hoora e sappo on ɗe fab siɗa faala suɓa lendi on e zeddi on siɗa faala kadi habboɗa hoora ñande arafa on si Allah newnani on tigi ɗen andi horugol ñande arafa nela Allah sallam ɓe maki wonde haray miɗo tañƴini miɗo felliti ka ɗum ɗon wawa wonde sabu hitande feƴƴunde on tigi yaafende bonne muɗum e hitande arande ɗum noon haray hittine wakkilo ɗen inchallah haray mi toranno en kadi en fof Allah yo Allah hawrinde en e sawaba ko yiɗi o yarli haray partagé vidéo yandi woɓɓe naftoray haray mi yewtuɗo e onon partage ɓe en fof haray ɗen mari baraji ɗin inchallah jazakumullahu khairan haray mi salmini ɓe gureji ɗin fof haray ko musidɗo mon Ahmad Bah haray e immorde ɗo e Istanbul e nder ɗe balɗe ɗo jazakumullahu khairan assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh